Tutu Islami Nashi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tikutin nengeeta. Kumma duak was mamma ya bappa dake lobe wawane. Adi shukurwedi wawane. Mamma ya bappa ya kurwedi umattaka. Mamma ya bappa ge bassa hawane. Ida mihunna alala oga tiruwane. Adi mamma ya bappa ya hedua kuddawane. Salih darige dua. Ay adami huna devane agbaru hadiya. Ge horiya kudimas mamma ya bappa ya dua kullang. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbirhamhuma